Luke chapter 9, verse number 23. Okay? Some of you were present in the service yesterday. Kat I hope and I believe nga dito panangi review, dito lesson itata, kat mabaling nga review kada kayo, but I hope it will make a big blessing and difference in your life. Luke 9:23, basahan tayo Idiagbasbasak di Bible College, kaslahan ko unay nga ma-appreciate dito nga verse. Ngem habang bumaybayag iti panawen, aglabas ti tiyempo, kat umununag ti pamatik ti Apo, lumawlaw ti panagserbik ken kuana, dito ko nga nakita kakabsat, ti importansya, dito nga balikas ni Apo tay Jesucristo. Let's read all together. Begin. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amoy yung kakabsat, first of all, Jesus Christ is our Savior and our Lord. Ibaga tayo man, Jesus is our Savior and our Lord. As Savior, you became a Christian. Di ba? Gaputi panangawat mo kini Apo Jesus nga mangisalakan mo, naisalakan ka, and as your Lord, you are His disciple. So, two things the effect na tibiyag tayo, di position ni Jesus Christ. As Savior, anat intunda na kada tayo, pan nakaisalakan. As Lord, anat itunda na tibiyag tayo, disipulo. Katno kasano ti kasaya at kaimbag, DJ kina Savior na kada tayo, nga intundan at panakaisalakan tayo, which is heaven, DJ mo't kina Lord nakakabsat, itunda na mo't iti panagbalinte nga disipulo, habang agbibiyag tayo tirabaw iti dagat. You know, it's one time that you have accepted Jesus as your Savior. Save ka. Langit ka pupunta. But how will Jesus make a difference in your life? That is, if you will acknowledge Him as the Lord of your life. Nga kunam, Jesus, sikat ti Lord ti biyag ko, I am your disciple. Now, what is a disciple? A disciple is a follower and learner. Tandaan niyo anot disciple? Follower and learner. Now, all the things that you have learned in life is because you followed someone. Today, as a Christian, you begin to learn Jesus and by following Him. So, i-share ko kada kay itang malem is this, what it takes to be a disciple of Jesus Christ. Ano title? Everybody read? What it takes to be a disciple of Jesus Christ. I praise God. I'm a disciple of Christ. Inaccept ko ni Jesus as my personal Savior, idilimati tawang ko. Nabaptize nak, 9 years old. Ngam dito idea, iti panang surot kan Kristo, which is discipleship, as a follower and learner, hang ko naawatan dito, not until idiagbasbasak iti Bible College. Nga maisurusuro kada kami, iti teachings ti Bible, kat ijay ko nga na-realize kakabsat, nga as a Christian, ti dapat nga aramidag iti biyag ko, kat saan nga surutek iti pagayatak, haanan nga dete paguyudak iti lubong, no di kat surutek ni Apo Jesus. And the only way to follow Jesus is to become His disciple. In Luke 9:23, dito'y nga inexplain ni Jesus, nga ti agbaling nga disipulo na, ket ada upat nga requirements. And I'm going to read the verse again. Kunana, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. So I will share with you the 4 requirements or what it takes to be a disciple of Jesus Christ. If you will be a disciple of Jesus, number 1 is decision. What is number 1? Decision. Ti panagbalin nga disipulo ni Kristo kakapsat, desisyon. You can be in church physically, but if you have not made up your mind and decided in your heart to follow Jesus,
you are not a disciple of Christ. Being in the church does not make you a disciple of Jesus. Being married to a Christian does not make you a disciple of Jesus. Buying a Bible does not automatically make you a disciple of Jesus. What will make you a disciple is when you decide. Kung ano ti pinasa tayo, if any man will. Ti kaya nga sa deta will kakabsat, si ka mismo iti nagdesisyon. It is the free exercise of your volition. Ti kahit nga sa ti volition, pinanunot mo. For example, kunada kuma, income ijay big island, kayat mo't sumurot, kat kinunam, gure ka ta pagpanunutak man. Kasi adot i-consider ko ada trabaho ngamin. Ngam gure ka, mabaling kon sa ti aglive. And then you decided, sige umayak. No apay nga makapang ka big island, gaputa nagdesisyon ka. Am I right? So kastamo ti panang surot ka na po Jesus. Kaya makita nyo, adu dagiti marmara Kristiyano, nga adda ka dagiti kagimungan iti baptis, nga awan makitam kadakwada nga resulta, ti biag ti maysa nga disipulo ni Kristo, because handa ngamin nga dinesisyonan ti agbaling nga disciple of Jesus Christ. Remember this, you are a product of your decision. At pagdating po dyan sa desisyon, no desisyon ko nam, duwala nga banag iti turungan ta desisyon mo. Right or wrong. Husto o no saan. The problem with being a disciple of Jesus ay ito. Gusto kong maunawaan nyo. Ammo tayo nga right, ti sumurot kini Apo Jesus, nga makita tayo dirigat. Kat ammo tayo, makita tayo digijay pakalakaan ti pan ngam ammo tayo nga hanaisot husto. Kaya sa atin, we do not want to entertain the idea of following Jesus kasi ammo tayo jerigat. May sapay kakabsat, ganito. DJ karwaman ti biag tayo hanggang nalaka kakabsat nga balaywan. Example, bisyo hanggang nalaka nga ikatan. And you know, nga no sinurot mo ti Apo, awan deta bisyon. Kat gaputa ison ti nakarwamam ti biag nga kasla hangka naragsak no awan, hana kompleto ti biag mo no awan dayjay, so ammom nga hamo mabaling nga ituloy ti agbisyo no surutam ni Kristo, kat hamo kaya nga i-give up dayjay bisyo, iso nga you prefer not to decide. Iso nga, if you look at your life right now, awan makitam nga dete kasla papanan, iti relasyon mo iti Apo, kasi hangka nagdesisyon nga sumurot keng kuana. Iso nga kakabsat, before I can go further, ti Christian life, panagbaling nga disipulo ni Kristo, desisyon. For example, in Joshua 24:15, Joshua 24:15, kunana, ni Joshua, kunana kadagiti Israelites, and if it seem evil unto you to serve the Lord. Kunanagat, if it is undesirable, the word evil means undesirable. Nuhan nyo makita nga tarigagayan nyo ti panagserbi ti Apo, agpili kayo. Kasi kunana, hana mabalin nga agkakadwa tayo, nga awambat gayam ti puso yo kadigito'y aramiden tayo. Nawatan nyo kausat? Iso deta ti problema iti ado nga churches. Adult attendance, adult miyembro, ngam ti saludsod, amin kadadigita, adda puso da iti araramiden tayo as a church. So let me ask you, adda ka di pusom kadigito yung araramiden tayo iti gimong? Adda ka di pusom kadigito'y adalon tayo? Amom no apay nga kasla, han nga kasla may incline, jay pusom kadigito'y mayad adal, kasi hangkapay nagdesisyon nga sumurot ti Apo. Because once nga nagdesisyon kan nga kunam Apo sumurotakkan ka, kayat nang asawan, nakasagana kan nga mangaksept ka dagiti adal ket pagbiagam. At a dinesisyonam nga roden. So, this is the first requirement of being a disciple of Jesus. Yung kunana, okay, gaputahan ko kaslahan ko makita nga adatari gagayo,
kunana, agpili kayo, ibagayo. Kat no kung magsarsarita ta, nga personal ita, deti ti damagagking ka, sumurot ka ti apo no saan, sung batam. Kasi no mo masong batan deta kakabsat, awan papanan na deti pa nagkakadwa tayo. Keng ka, awan papanan na kakabsat. Kasla ti arig nakat agasawa, awan papanan ta relasyon yo nga agasawa, aging gana nga haan mo nga jay panunot ken pusom ket talaga nga dete aklo na mo ti responsibilidad iti asawa. Okay? So nga ko na choose you this day you will serve. Now, dete pa nagdesisyon di pa nang surot iti apo kakabsat. Nobody will make this decision for you. Iso nga, I hope adda ka iti gimong han nga gapot adda ng desisyon nga sa bali para kang ka. Kasi kung iba ang nagdesisyon, napilit ka lang, amom nga awang papanan na deti ka Adam, amom deta, you will not grow, you will not become committed. Awan, hanga umunag kakabsat, jay langan-langan mo ti apo, kasi hindi galing sa'yo yung choice na nandito ka eh. Kaya ang pagiging disipulo ni Kristo, it should come from your personal choice. Which means, nga inutob mo, pinanunot mo, inisip mo, through the realization nga ko nam, well, inawat ko ni Apo Jesus, langit papanakon, anang arot sumaron, no? Agat, sorutek ni Apo Jesus, at awamot amok nga sa bali nga, nasayaat nga mangibanag tibiyag ko't pagimbagan, no hanga iso nga mangidaulo tibiyag ko. Kat husto nga talaga, surutag ti Apo. Kat kunam di pusom kunam ti Apo, Lord, sumuko akken ka, suruteng ka. Once nga sikan iti nagkombedar iti mismo nga will mo keng kuana, nalakakan nga maidalan. Adda papanannan, adda turungan ken pagbanagan nan, ti panangi daulo iti Apo keng ka. So naawatan nyo, very clear kakabsat? Okay? Nangruna kada kay nga new believers, newly baptized, saludsudak man kada kayo, are you decided? Have you made up your mind? Sumurot kay kaditi Apo, no saan? Sumurot kay mo lang, itayag yung ti ima yun, no? Kunam itang bigat, Pastor, I have decided to be a disciple of Jesus. Would you raise your hand? Ore kada kay nga adayan ta Zoom, have you decided? Uno pampanunutan nyo pelang. Amom no ti Apo, hamo pampanunutan nun, amom lang arudeng, isot na saya at nga papanantabiyag mo, di ba? Oo. No gagayang mo't surutam, isagmak na ka. No ta sarilim ti surutam, irubo na ka. So ti Apo latan ti suruto mo. Agbaling ka nga disipulo na. Amen ba? Amen. Okay. So, am I talking to disciples right now? O no, am I talking to people nga kasla agpangpangadwa pelang? Am I talking to disciples of Jesus today? Amen. Very good. Now, if I'm now then talking to disciples of Jesus, the second requirement to becoming a true disciple of Jesus is denying of self. So, nag-decide kan. Anat involved, no sikan ka biling nga disciple ni Jesus. Number 2, denying of self. Kung ano di verse nga binasa tayo, Jesus said, if any man will, decision, come after me, sumurot kanyak, let him deny himself. Tika na sa undeta kakabsat, panawa mo ti sarilim. That includes, jay bukod mo nga filosofiya ti panagbiag, balbaliwan ti Apo. So ibatam di jayan. Kati ko nakitayan, no adda filosofiyam ti panagbiag nga nabayag nga isodetat prinsipyom hanga nalaka nga panawam. Unless nga damang ilawlawag king ka nga nahusto ta posisyon mo ket arakupam ti kinapudno in the Lord Jesus Christ. But that's one thing. May kadwa nga i-deny mo ti sarilim is not only your philosophy in life, but your practices. Mabalbaliwan amin di kita. So, if you are to follow Jesus and you decided, you must be willing to lose some things in your life. Okay? Ngam deti ti kayat ko nga ma-realize yung kakabsat. Agpaiso nga sinuman nga agseryoso iti panang surot na ti Apo, at dadama po kaw na, which becomes the consequence, ngam haang nga jay consequence ti makitam, no di kat jay destinim. Ti kayat nga asawan, numan pa'y adot mapukaw mo,
okay lang king ka, day nga adjustment ti biyag, kasi amom nga nasaysaya at day jay plano ti Apo nga pangiturturungan na keng ka. Oh, day jay ti dapat maawatam ti denying of self. Iso nga no, adama ibaga nga kastoy-kastoy, panawam detan, pagtalikodam digitan, haang nga titikit kitaam kat Apo, unay mo ito, nagrigat, nagmiserablema mo't gayam ti agbali nga disipulo. No apay nga miserablet pa nagkitam, kasi tikit kitam, DJ consequence. Hamo makita, DJ pagturungan di biyag mo. Di ba? So, kaslang kumati parent, advisean na di anak, anak ko, adaywam detang aramid, kunana. Kat ipakita na nga napimpintas deto. You know, it's not easy to make adjustments in life. Because there are things that you will have to leave behind. You cannot live a new life if you don't leave things behind. So, di dapat ma-realize mo ita, am I willing to live the new life? Because if you are willing to live the new life of following Christ, then you must be willing to let go of the old life. Dalawa lang yun eh. Inawat mo agpaiso ni Kristo, but you're still living the old life. So, there is no manifestation of Jesus in your life. So, you must be willing to live the old life and live the new life. Doon nga live, aya, L-E-A-V-E-J mesa, L-I-V-E mo't di maysa. Kasla idi may kay ta Amerika. Di ba? Malagip yun, di na pang kadita Hawaii, pinanawan nyo Pilipinas. Anat pinanawan nyo, ay ayatan nyo tibiyag. Di kayo kami maitugot ta Amerika, di ba? Alangan nga di may itugot mo ida, pati kasinsin mo, angkel mo, may tugot mo ka di saan. Pinanawam, di ba? May kadwa nga pinanawam, nagiti friends mo dito eh. Pinanawam ti balay mo dito eh. Pinanawam ti business mo dito eh. Adut pinanawam. Ni Preacher Glenn, kat hindi pumanaw ko, agbasbasa, pinanawan na ta MMSU. Pero, para king ka, inisip mo, in-account mo nga, okay, it's worth it nga panawak di gitoy kasi may mayat, di papanak. So, di pa nang deny mo ti sarilim, haan mo nga inbilang nga nasakit unay ken ka, di kitay mapanawam kasi napimpintas jay papanam. Kat makitam nga better jay kasasaad mo kaday jay papanam. Kastamot ti panagdesisyon, ti panangsurot ti Apo. Nga agpaiso, at dada talikodam, at dada pagpanawam, at dada mairisikan, maisinakan ka, nga makitam nga nasaysaya at DJ papanam nga plano ti Apo para gan ka. So the consequence would not matter so much because what you really value is the destiny that you are headed to by following Jesus Christ. So nga, kakapsat, ganun kasimple ang buhay ng Kristiyano. Kaya ikaw, ano sa tingin mo ang gagawin mo sa sarili mo? Are you still going to live the old life? I know you're still saved. Tumatay ka, ingkapelat langit. Yes, kasi adaging ka ni Apo Jesus. Pero how about, di pa nagbiag mo tirabaw tidaga, di ba nagsayang? So, tatakakapsat ka lang di Saturday, nag-fellowship jay lawag. Adamay sa nga young people, nag-testimony, sangsangit. Kunana, muyo kakapsat, agpaiso, nga no sumurot ka talaga ti Apo, kat adot maawan ti biag mo. Agsangitan, amuit may nga naawan ti biag ko. Hangko kayat ida nga mapukaw, gum didak mang aming kayatan, kasi naamuan dan nga baptisa kon. So, idi mawat isuna ti Apo, nagpabaptize mo ten, imay ti church na, nagbalin na faithfulen, di mo't kayatan isuna dagiti barkada na, nasakit para king kwa na di jay. Ngam ko nagking kwa na, uri nasakit para king ka, nga iniwan na ka dagiti barkada, nasaysaya at mo't deti relasyon mo iti Apo ita, anapay sa pulam. In fact, sukatan ti Apo dagita na pukaw mo. Kung nangarot ni Kristo kat anyaman nga mapukaw mo para kanyak, masarakam to. Kat anyaman nga kupikupam, nga siyak ti isakripisyom, kat kupikupam di gito'y, sigurado nga mapukaw mo to. So, ibagak kada kayo kakabsat. No adda dagiti kupikupan nyo ti biyagyo, nga isut makailapod, iti panang surot mo ti Apo, mapukaw mo to deta. Mapukaw mo to. Ngam anyaman nga mapukaw mo ita, gaputi panang surot mo ti Apo, namnamaem jay kariti Apo, masarakam to.
Amen. Kala kanya kakabsat kat pangarap ko idi ti agbalin nga abogado. At api unda nga rod ni Papa. At dada members tay dito church idi una na nga digiti nangangato, di adal, kagaputa nangato dan, nagbabat pa nagkita dati personalidad ni Pastor John, kat di kinapastor na, kasla ibabada pa yan kakabsat. Kat uri ubing kami idi, maimatangak amin di gijay. So nga ako nagtipanunod ko idi, pinangarap ko iti maysa nga karir nga mangitag-ay ken mangdependar kini Pastor John. So kung nag-ide, kaya't kung tumot ti agbalin nga abogado. Angam idi, ti Apo kat agsao kanya kon, gaputa follower nakmod lang ni Apo Jesus, I don't make decisions for my own, He makes the decision for me, my choice is only to embrace that. Kat agpastorak, anay naramid ko, pinanawak dayjay. Kat amok nga uray at the prospect ko kumakadayjay nga, naimbag potential dayjay, ngam imbilang ko nga dayjay kayat ti Apo, nasaysayaat, hangkopela makita amin idi. Ngam amok nga it is best to follow Him. So I followed Him. Katatagakabsat, I'm thankful to the Lord. Palagay ko, abogado rin sana ako ngayon. Pero still, napukaw kanyak DJ position nga abogado. I'm still a lawyer today because I am a defender of the truth. Iyab abogado ti sa uti Apo. Di ba? O, kat digiti clients ko kakabsat no arig na kumagat biktima ni Satanas. Nga tulungak ida nga mawayawayaan ka digito'y kakabsat nga panangigalot ni Satanas. Kat I have been blessed with wonderful things unimaginable. So these are only small things in life, pero ti kahit nangasawan kakabsat, no sumurot ka ti Apo ada i-deny mo, worth it i-deny mo. Number 3, what else is involved when you become a disciple of Jesus? Not only decision, not only denying of self, but number 3, devotion. Okay? Devotion. Kuna na di binasa tayo, take up His cross. Deta cross kakabsat, i-represent na iti responsibility. No sumurot ka kan Apo Jesus, at dada pinanawam, ngam di pa nang surot mo kingkuana, so masapol nga willing ka nga makipagbaklay ti responsibility. Kalati arig na kumagat, kayat mo iti agputot, di mo mo't kayat ti responsibilidad ti Ama, hanggang agputputot Kasi once nga nagputot ka, kat naganak ta asawam, kayat nang asawan, ibaklay mo di responsibilidad mo nga kasama. Take up your cross. O, di ba? So, di ka na sa deta kakabsat, carry your cross. Ibaklay mo deta nga dadagsen. Amen? So nga, ada ka no, may isa nga napan nakigimong, Brother Erwin, nangag na dito nga message. Kinadumingguan na kakabsat kat, inbaklay na ni bakit na. Apay mat nga sinalabay mo, nilakay mo, insalabay mo ni bagat muking ka. Kuna DJ Pastor kat, di ba Pastor, insurum idi Sunday nga ibaklay mi, dagiti dadagsen kung bagat ko, iso nga si insalabay ko kanyak ko na. Carry your cross. Hanga dadagsen na dakas no diket makipagbaklay ka iti dadagsen iti panagserbi iti Apo. Di kahit nga sawang kastoy. No sumurot ka kuma iti maysa nga field trip, uno pasyar, agat tumulong ka mo ta nga makipagbaklay ka DJ expenses. Di ba? Ala kuma, intay to umuli jay kwa, ano pa nga, trekking ba yon? Hiking. Okay. Intayo hiking. Mangantay to ijayan tatuktok, agbalon tayo. Di jay titulag. Anyan kakabsat di ka man lang itugot ti balon, ti kayat mo kot libre. Everything you want is free. Da kakasta nga tao ka. Di ba? Libre lat ti kayat na. Kat agpay sungawan intugot mo, ang tumulong ka mo tagbagkat ti danom ko man nakadaamin. So, when you want to join the team, you must be willing to take up the cross. So, tika na sa deto, datayo nga Christians, believers, ingkabil ti Apo ti HBBC. Deti tinangisaadan na kada tayo nga trabaho. Kat ibaklay tayo nga cross. So all of us must take part. Iti pa nang ibaklay dahito nga cross. So hindi lang dapat tayo nagpasyang sumunod, kundi nakahandang mahirapan. Kat praise the Lord,
gaputa nasursuro yun kakabsat, iti makipagbagkat, kan makipagbaklay, kadagiti burdens kan needs iti trabaho iti Apo. That is carrying your cross. Amen? Number 4 and last, not only that, when you become a disciple of Jesus, it's a decision to denying of self. Number 3, devotion. But fourth and last, to be a disciple of Jesus is dedication. Tika na sa undeta, dedication ko na ni Kristo, follow me. Suruten nak ko na. Okay? Tika na sa undeta, follow me kakabsat, iti Romans 8:29, agbalin ka nga kaasping ni Apo Jesus. You will become like Jesus Christ. Kuna na jay, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Not only nga ti panang surot mo kini Apo Jesus, at dada ibatim, at dada ibaklay mo, ngem balbaliwan na ka, ngagbalin nga kas kengkwana. Apay nga dapat agbalin ka nga kas kengkwana. Kasi, ti silaw ti lubong ni Apo Jesus. Katnuhan nga makita ti biyag mo ni Apo Jesus, hang kasilaw ti lubong. Hangkang agbalin nga silaw iti kapamilyam. Hangkang agbalin nga silaw. Kasi ti kayat ni Apo Jesus king ka, agbalin ka nga silaw ti pamilyam. O, hangkang agbalin nga silaw, nuhan nga makita ni Kristo king ka. Iso nga, following Him means that you are transformed into His image and being. Kung natin no ti secular term, you become who you follow. Tell me who you follow and that's what you will become. Example, yan ta Facebook. Nag-subscribe ka, in-follow. Apay nga in-follow, kasi may nakita ka doon na gustong-gusto mo. Di ba? Halimbawa, adadete agblablag kat ti vlog na kumakat skincare. Di ba? Pagpaubing. Hanga pagpaubing ti panunot, pagpaubing ti kudil. Anti-aging. Kat kunam, uy, mayat detoy kayat ko detoy. So kaputa kayat mo, in-follow. DJ pa ng follow, kanayon nga agblog. O, anat aramida mo, akat gatangam de gitay, ibagbaga na nga agasan. O, tunukwan, inyaplay mo jerupa mo. So, nagbalin ka as a result ka DJ in-follow. So, tatagakabsat, tigol ti Apo kada tayo, agbalin tayo nga silaw itilubong. And the only way we can be lights in this world is by following Jesus Christ. Amen? So I hope nga dito yung lesson tayo itata, makita yo itibiyagyo, nga if there is something you will become, you should become a disciple of Jesus Christ. And how do you become a disciple of Jesus? Number 1, decision. Okay? Ibig sabihin, personal nga mabigbig mo, nga ti dapat pagbanagan ti biyag mo, kat sumurot ka iti Apo. Number 2, denying of self. You are aware nga ti panang surot mo ti Apo at dadadig iti mapukaw, ngam ko na ti Biblia, anyaman nga mapukaw mo, gapugan panang surot mo kan Kristo, masarakam to. So, it would not matter much to you, the consequences, because what you value is what you will become as a result of following Jesus Christ. That's denying of self. And 3, devotion. Ibig sabihin, at the willingness mo agbakla iti krus. After all, hamumutabuko deta no dikat parabor iti Apo, iti makaiga po nga maibaklay mo deta nga krus. So, blessing pa rin sa'yo, di pa nang ibaklay ti krus. Hang agbalin nga misery king ka, di pa nang ibaklay ti krus, agbalin nga blessing kan ka, because when you carry your cross, jay grace ti Apo, agandarmot iti biyag mo. And number 4, dedication. Kaya ti Apo agsilaw ka di trabahom, iti pamilyam, iso nga ti panang surot mo king kuana, it means nga balbaliwan na ka iti Apo, kat ag-manifest ti image na ti biyag mo, you become a light in this world. Amen? So, let us be disciples of Jesus Christ. Kararag tayo? Agyaman kami Apo iti dahi nga bigat, or malem, agyaman kami Apo ti mensahe about being a disciple of Jesus Christ. I pray that you continue to bless us. Digiti kakabsat di Hawaii. Tuloy mo Apo nga aywanan ida, tulungan ida. Kat sapay kumata, deti pa nagbalimi nga disipulo ni Kristo, aduman dagiti dumteng trials ti biyagmi, iritasyon ti biyagmi, temptations kada kami.
ngem masapol Apo nga clear kada kami Apo Dios that the best thing that can ever happen to us is to become a follower of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen and amen.